Makuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu bari hafi y'umuryango we ndetse nabo bakoranaga muri Transparency International Rwanda. Mu biganiro bitandukanye yagiye agira n'itangazamakuru, Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi ko yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka, akarengane ndetse na ruswa. Agitangira guca kenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu cye we n'umuryango we babagamo cy'u Burundi, igihugu yabanagamo n'umuryango we ariho mu Burundi atari igihugu cyabo cy'amavuko, ndetse ko kuvubwo ari nacyo gihe yatangiye guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye i Burundi aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu kuko yarakwiye kuko ubundi yari impunzi. Urumva ko kuba yari impunzi byatumaga adahabwa uburenganzira busesuye. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu mwaka wa 2001 ataha mu Rwanda. Tshisekedi Tshilombo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo bongeye guhura. Ariko nanone Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bongeye guhurira hehe? Mu nama i Buruseli mu Bubiligi. Ningi ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe byashize mu ntangiriro z'uyu mwaka yagiye atangaza ibintu bikomeye cyane, agera nubwo atangaza ko atazongera guhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ko ahantu hashoboka bazongera guhurira haba ari mu ijuru. Inyuma y'uko rero avuze ko bahurira mu ijuru, kera kabaye iminsi yaje kwicuma, bidakeye kabiri tuza kubona ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubona bahuriye i Doha muri Qatar. Turibaza tuti ese i Doha muri Qatar niho mu ijuru Tshisekedi yavugaga? Ibyo biza guhindagurika biratuyobera, biza kurangira rero noneho Tshisekedi bahuye, abantu babyibajijeho nawe ananirwa kugira icyo abisubizaho. Yabibajijweho kenshi ntiyagira icyo abivugaho. Ubu rero irindi juru ryabonetse, irindi juru naryo ribaye i Buruseli mu Bubiligi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro twabateguriye. Muri aka kanya rero tuje kubagezaho inkuru y'aka kanya. Ni inkuru zigera muri 2, zikaba ari inkuru muri rusange, bibaye ngombwa ko tuza tukazibagezaho mu buryo bwihuta kuko nazo ubwazo ari inkuru zihutirwa. Inkuru ya mbere tugiye kubagezaho hano ku Rugendo Online TV ni inkuru ivuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze kugera i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ari nama yitabiriye, akaba rero aho ari mu gihugu cy'Ububiligi, akaba mu by'ukuri yanahuriyeyo na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi indi nkuru turi buze kugarukaho ni inkuru y'urupfu rwa Ingabire Immaculée, wari usanzwe ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, akaba rero yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Muri rusange rero ayo niyo makuru tugiye kubagezaho nkuko nari maze kubibabwira by'umwihariko. Reka duhere kuri inkuru ivuga kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze kugera mu gihugu cy'Ububiligi. Mu gihugu cy'Ububiligi rero muri rusange ni inama yitabiriye, yanitabiriwe n'abandi banyacyubahiro benshi batandukanye. Muri abo banyacyubahiro batandukanye barimo abaperezida batandukanye, barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo n'abandi batandukanye, ndetse barimo na Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero bakaba bahuriye muri iyo nama mu gihugu cy'Ububiligi. Muri iyo nama rero ikaba iri bugaruke muri rusange ku bijyanye, bahagaritseho gatoya,
nk'uko nababwiraga Perezida Paul Kagame mu gihugu cy'Ububirigi akaba yitabiriye inama we n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma batandukanye, akaba ari inama iri buhurize hamwe rero abo bayobozi, akaba ari inama yitwa ni inama ya kabiri ya The Global Gateway Forum 2025. Iyi nama rero ya Global Gateway Forum ikaba iyobowe na Ursula von der Leyen. Uyu rero akaba ari perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri rusange. Iyi nama rero mu bayitabiriye nkuko nanabibabwiye harimo na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bayobozi. Muri rusange rero Perezida Paul Kagame akaba yakiriwe ndetse anahura n'abandi bayobozi batandukanye muri iyi inama, ndetse hari n'ifoto yamaze kujya hanze Perezida Paul Kagame ari kumwe na Antoine Felix Tshisekedi n'abandi bayobozi bitabiriye nama bari kumwe ku ifoto. Muri rusange rero uretse kuba Perezida Paul Kagame yageze mu gihugu cy'Ububirigi hatitawe ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Ububirigi ndetse n'u Rwanda ku bijyanye na diplomasi, ariko murabizi ko banaciye umubano ku mpande zombi. U Rwanda rwahagaritse umubano n'igihugu cy'Ububirigi n'Ububirigi nabwo bubigenza buryo. Si ibyo gusa rero byaje no kuba n'ibintu bidasanzwe kuko byongeye gutuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba bongera guhura. Bari bamaze igihe rero badahura dore ko baherukaga guhurira nanone mu gihugu cya Katari i Doha. Ibi ngibi rero bikaba nyine nabyo byatunguranye cyane aho Perezida Paul Kagame yongeye guhurira na Perezida Tshisekedi mu nama, noneho by'umwihariko bakanahurira mu gihugu cy'Ububirigi. Rero mu yandi makuru yacu ariko ashingiye nanone kuri iyi nkuru, reka nkubwire yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nanone muri iki gihugu cy'Ububirigi yahuye na Masadi Boulos. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirebana na Afrika Masadi Boulos. Byagarutse ku rugendo rwo kwimakaza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko u Rwanda rugifite ubushake n'umuhate kugira ngo amahoro n'umutekano bigerweho mu buryo burambye. Boulos yaherukaga mu Rwanda muri Mata ubwo yahuraga na Perezida Kagame. Nyuma yaho rero ni nabwo ibiganiro bigizwemo uruhare na Amerika. Ibiganiro bikaba bigamije gushakira umuti ibibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe ni nabwo ibyo biganiro byatangiye. Ikindi ndetse nyuma haje no gusinywa amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Boulos mu mpera za Nzeri yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, avuga ko ibiganiro byabo byagarutse gushyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, harimo gukurikiza neza gahunda y'ingamba z'umutekano no gufata ibyemezo bigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ikindi nanone cyagarutsweho nuko nyuma y'ibiganiro bya Boulos na Nduhungirehe byari byitezwe ko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihura zigasinya amasezerano y'ubukungu. Gusa ku munota wa nyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kuyashyiraho umukono. Amasezerano hagati no kuvuga amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinywe bigizwemo uruhare na Amerika, by'umwihariko Boulos akaba agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashyizweho umukono ku wa 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano rero yasinywe arimo ingingo zigaruka ku kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, hakaba harimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro. Arimo gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano, gufasha mu gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Aya masezerano kandi arimo inyandiko igaragaza ibikorwa bihuriweho mu gusenya umutwe wa FDLR. Nubwo bimeze bityo rero u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa n'igenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano, by'umwihariko gusenya umutwe wa FDLR yamaze kwinjiza mu gisirikare cyayo. Muri rusange rero ibi nabyo bikaba ari uko bimeze mu biganiro byabayeho bigahuza
ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse na Masadi Boulos. Ariko icyo gihe mbere yaho mwabyumvise Masadi Boulos yari yaje mu Rwanda anabonana na perezida Paul Kagame. None mu Bubiligi nabwo bongeye barahura. Reka mbabwire ko ku munsi w'ejo hashize Masadi Boulos yari yagiranye ibiganiro nanone na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo iyi nama yo mu Bubiligi wongeye kuba umwanya mwiza wo guhura kwa Masadi Boulos na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Chilombo na perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ubwo bongeye guhura. Ariko nanone perezida Tshisekedi na perezida Paul Kagame bongeye guhurira hehe mu nama i Buruseli mu Bubiligi, ningi ya Global Gateway Forum. Nuko rero bimeze muri rusange, nibyo twababwira rero ku ruzinduko rwa nyakubahwa perezida Paul Kagame mu Bubiligi aho yahuriye na perezida Tshisekedi nanone Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe byashize mu ntangiriro z'uyu mwaka yagiye atangaza ibintu bikomeye cyane, agera nubwo atangaza ko atazongera guhura na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ko ahantu hashoboka bazongera guhurira haba ari mu ijuru. Inyuma y'uko rero avuze ko bahurira mu ijuru, kera kabaye iminsi yaje kwicuma, bidakeye kabiri tuza kubona ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubona bahuriye i Doha muri Qatar. Turibaza tuti ese i Doha muri Qatar niho mu ijuru Tshisekedi yavugaga? Ibyo biza guhindagurika biratuyobera, biza kurangira rero noneho Tshisekedi bahuye abantu babyibajijeho nawe ananirwa kugira icyo abisubizaho. Yabibajijweho kenshi ntiyagira icyo abivugaho. Ubu rero irindi juru ryabonetse, irindi juru naryo ribaye i Buruseli mu Bubiligi aho perezida Paul Kagame na Tshisekedi bongeye guhura. Abayobozi bombi bahujwe n'inama iri kubera i Buruseli mu Bubiligi, ni inama ya Global Gateway Forum 2025 iri kubera mu Bubiligi iyobowe na Ursula von der Leyen, akaba ari perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Muri iyi nama rero ihuje aba bayobozi bombi, mbere yuko bayitabira, perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabanje kugirana ibiganiro na Masadi Boulos. Uyu Masadi Boulos ni nawe mu by'ukuri niwe ntumwa ya Trump mu biganiro hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko aherutse kuvuga uko ibintu bigomba kugenda, maze ntibyanyura abakongomani kubera ko yarababwiye ko ikibazo kiri hagati ya FCM 23 na guverinoma ya Kongo kigomba kuganirwaho biherewe mu mizi, ko ingabo za FCM 23 zigomba kuvangwa n'ingabo za leta, ko abantu bo muri FCM 23 bagomba kujya mu buyobozi mu nzego z'ibanze ku rwego ruri provincial muri kiriya gihugu. Ibyo byose rero, ibyo byose ntabwo byaje kugenda neza kubera yuko abakongomani batabyishimiye. Mu kutabyishimira rero yaje no kubasaba ahubwo ko ikindi kintu cyihutirwa muri Kongo ari uko hagomba kubaho ibiganiro imbere mu gihugu bigomba guhuza abakongomani kugira ngo bafatire umwanzuro ikibazo gihari. Ibi byose rero bikaza bihura n'ibintu Tshisekedi adashaka. Baje rero kwanjama Masadi Boulos, batangira kumwandikira ubutumwa bumutera ubwoba, ubundi bumutuka, batangira kuvuga yuko ngo bazanasaba perezida Donald Trump ngo akamwirukana. Kandi perezida Donald Trump umukobwa we yarongowe n'umuhungu wa Masadi Boulos. Urumva ko inyuma yo kuba bahuriye muri politiki akanamugira intumwa y'ibidasanzwe, ni na ba mwana abana babo bararongoranye. Ibyo byose rero bituma atari byiza kuba wasuzugurira Masadi Boulos mu maso ya Trump uko wiboneye. Ibyo byaje no guteza ikibazo rero, bitera ikibazo, bituma Masadi Boulos nawe mu biganiro yaragiranye na Tshisekedi i Buruseli mu Bubiligi, icyo kintu nacyo bakigarutseho. Masadi yamubwiye yuko mu by'ukuri ikimugenza ari ugushaka uburyo ibihugu byakumvikana bagasinya amasezerano, ibyo kuza bamwinjira bashaka kumutuka bamubeshyera ko yariye ruswa bamuharabika ko atari byo kandi ko nta gisubizo byatanga. Anababwira ko biriya nk'umuturage wa Amerika bitamushimishije bitewe nuko byari ibintu byo kumuharabika cyane, bagenda banamubeshyera. Anamubwira ko niba ari nawo muco w'abakongomani bagakwiriye kubyihorera bakarekera aho ngaho, ko Masadi Boulos atariho kwanjama. Ibi bije bisanga kandi nabwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaranavuze ko ibintu byo muri Kongo babe babishyize ku ruhande gatoya, hari ibindi ashaka gukomeza kwigaho, kubera yuko nawe yabonaga ko ibintu byo muri Kongo bikomeje kumuvanga no kuza mu bibazo. Ngira ngo murabizi na Kongere ya Amerika yamusabye kubanza kubinyuza muri Kongere, bakabanza bakabyigaho bakanabyemeza, ngo Trump yabikoze mu mfufu. Ibyo byose nuko babyumva. Perezida Paul Kagame nawe rero
yaje guhura na Masadi Bulos nawe baganira ku bijyanye n'umutekano, ariko u Rwanda rwo runakomeza kugaragaza ko ruzakora ibishoboka byose ibiganiro biharanira amahoro bigakomeza kubaho, bikaganirwaho, ibintu byose bigakomeza kugenda neza, ndetse ngo nta nubwo bizarangirira aho ngaho. U Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro bikomeze kugenda neza, umusanzu warwo rutange, igisabwa cyose rugitange, cyane cyane ko amasezerano ya Washington u Rwanda rwamaze kuyaratifiya mu nteko ishinga amategeko ndetse no muri Sena. Ikindi muri Kongo nta kintu barabikoraho, byo birazwi, ntibiraca muri Sena, ntibiraca mu nteko, biracyari aho ngaho mu cyuka. Ariko igihari nuko nubwo bimeze bityo, hari n'andi makuru ejo yaratangiye gucicikana ngo idoha, ngo ibiganiro ngo Doha ngo yatangaje ko ibivuyemo, amakuru ahari nuko atari byo. Iyindi nkuru nababwiye rero tugiye kubagezaho ni inkuru y'akababaro muri rusange, ni inkuru igaruka ku rupfu rwa Madame Ingabire Immaculée, akaba rero yari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Muri rusange rero icyo nababwira nuko Transparency International Rwanda yamaze gutangaza urupfu rwa Madame Ingabire Marie Immaculée. Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwa Ingabire yemejwe n'abantu bari hafi y'umuryango we ndetse n'abo bakoranaga muri Transparency International Rwanda. Mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru, Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi ko yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo, ari nabyo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka, akarengane ndetse na ruswa. Agitangira guca kenge, Ingabire nibwo yamenye ko igihugu cye we n'umuryango we babagamo cy'u Burundi, igihugu yabanagamo n'umuryango we ariho mu Burundi, atari igihugu cyabo cy'amavuko, ndetse ko kuva ubwo ari nacyo gihe yatangiye guhirimbanira kuzataha mu gihugu cye, akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye i Burundi aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu kuko yarakwiye kuko ubundi yari impunzi. Urumva ko kuba yari impunzi byatumaga adahabwa uburenganzira busesuye. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu mwaka wa 2001 ataha mu Rwanda. Ikindi yakuze yiyumvamo kwiga amategeko, ntibyamukundira kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, bimuviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza, atari iryo yifuzaga gusa. Mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science ndetse n'amategeko. Ingabire Marie Immaculée yakoze imirimo itandukanye. Ingabire ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu 2004. Muri 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Ikindi yigeze anatangaza ko mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda yakoze mu bigo byinshi, ariko hose ahanini yarebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse anaharanira ko bagera ku iterambere rihamye. Yanavuze ko yakoze muri Orinfor, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, igihe kirekire. Yakoze mu bitangazamakuru byandika bitandukanye, yakoze muri Profame, Twese Hamwe, yakoze muri Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo ye umunsi ku munsi yangaga ikibi akacyamagana ku karubanda, ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi, bamufata uko atari. Mu buzima bwe kandi yagenderaga ku ntego eshatu, arizo gusenga, kubaha no kudacika intege. Nta kindi rero twakwifuriza umubyeyi Marie Immaculée Ingabire uretse kugira iruko ridashira, Imana imutuza heza mu ijuru. Muri rusange yari umubyeyi rero abanyarwanda benshi bakunda, igihugu cyose yarazwi nk'umubyeyi utarya indimi, udatinya kugaragaza ibitagenda, yewe haba ku bantu ku giti cyabo, haba no ku bikorwa bya leta, aho yabonaga bitagenda yakeburaga, agatanga inama, akavuga ko bidakwiye. Muri rusange rero yari n'umuntu mu by'ukuri
utumva kimwe ibintu n'abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kuko muri rusange yagaragazaga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bukora neza kandi bukora byinshi byifuzwa henshi kuri iyi si. Imana rero ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Muri rusange rero ikiganiro cyacu ni ikiganiro kigufi, ariko nizo nkuru ebyiri twifuzaga kubagezaho. Turi kubategurira muri rusange n'ibindi biganiro ku buryo burambuye. Kora subscribe, like, comment na share ku Rugendo Online TV. Ibiganiro twabateguriye muragenda mubibona mu buryo butandukanye kandi buri kanya uko tubishyizeho. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Jewe nari Robert Sympathie.